Koje su sankcije za one roditelje koji izbjegavaju da plaćaju izdržavanje, na koje su obavezani pravosnažnom odlukom suda? Tema je o kojoj danas razgovaramo sa advokatom Željkom Simićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako zakon tretira nedavanje izdržavanja, kao krivično delo ili kao prekršaj? Zakon nedavanje izdržavanja tretira kao krivično delo i postoji u članu 195 krivičnog zakonika krivično delo nedavanja izdržavanja, koje podrazumeva da ono lice koje ne daje izdržavanje, koje je po zakonu dužno da daje, a ta obaveza je utvrđena sudskom odlukom ili sudskim poravnanjem, ukoliko ne radi to na način kako je tačno tom odlukom utvrđeno, bit će odgovoran za krivično delo nedavanja izdržavanja i bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 2 godine. To je osnovni oblik krivičnog dela, tako da ovo je relativno novije zakonsko rješenje koje je dosta uvelo reda u plaćanje obaveze izdržavanja iz razloga što je ranije to bilo zaista shvatano kao nešto čime može da se prolongira, da može da se izbegava. Sada su sudovi jako restriktivni i samo iz opravdanih razloga je moguće da davalac izdržavanja izbegne krivičnu sankciju, a učestalo je da se kada se prvi put pokrene postupak, desi uslovna osuda koja podrazumeva da se isplate svi zaostali iznosi i da se redovno budući iznosi daju. Ukoliko se to ne desi, onda se ta uslovna osuda zamenjuje kaznom zatvora, efektivnog zatvora, tako da je to jako jedan dobar motiv za davaoce izdržavanja da poštuju svoje obaveze. Koliko je to u praksi sve sprovedeno sada? Da li Mislim da su roditelji plaćaju alimentaciju? Da, ko plaća, naravno i ko je, da se tako izrazim, revnostan roditelj, pošto je obično u pitanju izdržavanja dece kod razvedenih roditelja, onda je naravno izlišno bilo koji postupak pokretati. Međutim, dosta su građani u zadnje vreme obavešteni o ovom krivičnom delu, tako da jednostavno iskoriste mogućnost da se prijavi učinilac i da se onda država, da tako kažem, pojavi kao neki monopolista sile, što faktički jeste, i da natera onoga ko je neredovan platiša ili nije platiša uopšte, da redovno izmiruje svoje utvrđene obaveze. Zaustavit ćemo se ovde na trenutak, pošto mi sada upravo javljaju da je Mladen Mijatović u Novom Sadu i da je on trenutno na vezi, tamo se nešto dogodilo. Mladene? U toku noći i ranog jutra u akciji Novosadske kriminalističke policije i žandarmerije uhapšena je 6-člana grupa narkodilera iz Bačke Palanke. Vođa ove kriminalne grupe, 34-godišnji Risto B. sa svojim rođenim bratom i još jednim osobom, uhapšen je na mostu Slobode u Novom Sadu, a zatim u Bačkoj Palanci i ostali članovi ove kriminalne grupe. Inspektori Novosadske kriminalističke policije i pripadnici žandarmerije u nastavku akcije zaplenili su veću količinu heroina, kokaina, marihuane, 2 putnička automobila i novac za koji se pretpostavlja da je od prodaje narkotika. Svi oni trenutno se nalaze u policijskoj upravi Novi Sad, određeno im zadržavanje od 48 sati, a nakon toga bit će privedeni kod dežurnog tužioca, odnosno u više tužilaštva na saslušanje. Studio. Dakle, bio je ovo Mladen Mijatović, naš kolega koji se javio uživo iz Novog Sada. Sa nama je gost advokat Željko Simić, mi pričamo o alimentaciji, pa da nastavimo sa razgovorom. Kada se nedavanje alimentacije smatra krivičnim delom? Smatra se krivičnim delom kad god efektivno postoji, dakle, bilo koja zaostala rata izdržavanja. Naravno, ukoliko je to jedna rata, primjera radi od cele godine. Dakle, plati se 12 meseci, ali se možda tehnički zaboravilo na jednu i slično, onda ne bi bilo možda nekih elemenata tog dela, ali u svakom slučaju svako potraživanje koje je u zaostatku prema primaocu izdržavanja može se smatrati i bićem ovog krivičnog dela. Koje su obično sankcije za ovakve roditelje? Sankcije su obično uslovna osuda, iako je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine. Obično prvi put uslovna osuda, 6 meseci uslovno na
2 ili 3 godine, to je neka ustaljena A koliko praksa. dugo treba da prođe, odnosno koliko alimentacija se ne plati pa onda dođe do ovih Kažem vam, sankcija? može da bude čak i jedan obrok Znači, alimentacije. i jedna je dovoljno. Apsolutno, Dobro. apsolutno. Imamo nekoga sad na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo. Mi vas čujemo, samo malo glasnije pričajte ako nije problem. Interesuje me... Izvolite. Interesuje me, ja imam presudu za alimentaciju. Moj bivši suprug nije plaćao alimentaciju i ima zastarelost od 2011. godine, a od 2011. do 2013. 60.000 je ostalo da plati. Sada to je presuda je stigla i pravosnažna je. Znači, on nije... On nije? On ima sada, znači treba dalje da nastavi da plaća, piše u presudi i u roku od 6 mjeseci da isplati taj zaostatak. Međutim, on nije ništa još uplatio, niti je uplatio ništa od tog duga, a ni redovno. Interesuje me sada koji su moji sljedeći koraci. Hvala vam što ste uključili. Šta naša gledateljka može da Pa uradi? svakako ovo je jedna tipična situacija. Srećom, u najvećem broju slučajeva postupe osuđena lica, to je davaoci izdržavanja po slovu sudske odluke, odnosno krivične presude. U ovakvoj situaciji treba da obavesti tužilaštvo, odnosno sud i da zahteva da se uslovna osuda zameni kaznom efektivnog zatvora. Prosto nema druge opcije. A da li ta Gospodin je krivična bio obavezan. presuda ima efekta? Naravno da ima. Naravno ima. Ukoliko se ne izvrši od strane davaoca izdržavanja ili se neredovno vrši, kao što je gospođin primer, kako ga je predstavila, u takvoj situaciji ta osoba će ići u zatvor i nekima se to već desilo. Nekako se stiče utisak da sve to vrlo sporo ide, zato vas i pitam toliko zbog čega je... Zavisi od toga kako se postave osobe koje mogu da intervenišu, na primjer u ovom slučaju gospođa. Dakle, ona može sada prosto da ne da sudu i tužilaštvu i bilo kom organu koji je nadležan da postupa, da ne da informaciju šta se dešava. Ako ona to prećuti, država i ne može da zna, odnosno pravosudni organi ne mogu da znaju šta se dešava. Ukoliko, naravno, odluči da nastavi postupak, znaće se. Dobro, imamo opet nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo? Mi vas čujemo, izvolite. Dobro jutro. Čujemo vas, izvolite. Izgleda da ipak nešto nije u redu. Dakle, šta je vaš savjet svim onim majkama čiji bivši supružnici ne plaćaju alimentaciju? U svakom slučaju savjet je da podnesu krivičnu prijavu. Advokati zaista, obzirom da je to krug lica koji je ugrožen, jer čim postoji neko ko prima izdržavanje, sigurno nije finansijski sposoban za normalno funkcionisanje bez tog izdržavanja. Tako da imaju kolege, ja lično i svi zaista imamo obzira prema takvim slučajevima, pravimo određene velike diskonte, pravimo nekada zaista, verujte mi, pro bono, kad vidimo da je zaista situacija kritična. Tako da treba iskoristiti ovo krivično delo, odnosno mogućnost da se preko suda dobije nalog za to lice da postupi na određeni način i plaća redovnu alimentaciju, u suprotnom da ako to ne čini ide u zatvor. Samo bih napomenuo, ako dozvolite, da je jako bitno i za davaoca izdržavanja. Da ukoliko mu se dese promenjene okolnosti, na primjer, imao je platu 100.000 dinara, pa mu se plata smanji na 50 ili izgubi posao, da čim pre traži izmenu odluke kojom je utvrđena visina izdržavanja. Ako mu je recimo smanjena plata ili je izgubio posao, a određena mu je mesečna obaveza od 40.000 dinara za platu od 100, onda on je dužan da čim pre izmeni odluku kojom mu se toliko visoko određuje visina izdržavanja, kako ne bi imao problem, jer ista stvar kao i malo pre što sam rekao. Ukoliko on ne inicira promenu odluke o visini izdržavanja, i dalje će postojati ta izvršna
odluka preko koje se gleda da li je u krivičnom delu ili nije. Imali smo danas vest u novinama da će država preuzeti obavezu plaćanja alimentacije u tim slučajevima. Kako se vama čini to? Da li će to biti izvodljivo? Pa ima dosta i primjera i upravo su povezani sa osnovom za isključenje ovog krivičnog dela opravdanim takozvanim razlozima. Neki ljudi zaista nisu u situaciji da pronađu posao. Neko, recimo, ko danas ima 45 godina, a izgubio je posao, jako teško može da nađe posao. Svi forsiraju mlađe ljude, energičnije, obrazovanije i tako dalje. U takvim situacijama mislim da je to i opravdano, jer na kraju krajeva ta deca su obaveza države i oni su budućnost države. Što se opravdanih razloga tiče, imao sam situacije gde ljudi shvataju, recimo, da ako nema više platu, da on ne mora da daje izdržavanje, što apsolutno nije tačno. I ne može neko da ima, recimo, znatnu imovinu, lokale i stanove, a da činjenicom što nema platu, jednostavno zauzme stav, ja nisam dužan da dajem za svoju decu izdržavanje. To je nešto što sud ne toleriše i zaista... To je jako važno, jer je to isto čest slučaj. Da. Dobro. Hvala vam mnogo što ste bili gost ovog Hvala jutra. vama. Sa nama je bio advokat Željko Simić.